naje muri iri torero kubera umugisha narigiriyemo mbere yuko banyakira. Nagize umugisha numva ku mutima nyemeza ngomba kuza, baranyakira nk'umwana w'imfura, bakambaza uko nabyutse. Ndashimira Joyous Melody, ndabakunda cyane, baba ku mutima wanjye. Amagambo menshi nuvuga ariko Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane cyane. Ndashimira abanaziri, barabyitwara banagikaunza n'ubundi baturera. Nageze hano muri Kigali mbonye uburyo bwo kwiga kaminuza ariko ntafite ahantu ho kuba. Haleluya. Munyemerere nkoreshe iminota 5 yonyine kubera ko nabonye abantu batangiye gutaha. Bashimire hanyuma turirimbe Bishop yakoze. Ari nabitekereje nyuma mbibwira bakomfi twicaranye hariya, babwira ko hari indirimbo ngomba kurimana na Joyous na Upendo n'abanaziri, ubwo hasigaye y'abanaziri. Muraza kwihangana, ngira amarangamutima ari hejuru cyane, kuririmba bijya binanira iyo byagenze gutyo. Nanditse muri telefone yanjye, ndasoma gusa nihuta umwanya mutoya hanyuma dusoze. Ndashimira Bishop, ndi ku gatuti, ntago nobishira ku gatuti. Gahunda y'amafaranga ntago twigize tuyivugana no mu kanya mbere yuko nza hano. Twarimo tuvugana uko igitaramo giteguye na Revera, nta muntu nigeze mbwira ibintu bijyanye amafaranga. N'umuteguro w'Imana kandi Imana imuha umugisha. Ndashima soma amazina nihuta kuko ntushaka kubigira birebire, byoba birebire tukotinda, ariko munyemerere uwo ngenda mvuga aha zogenda mushimira ku giti ciwe mfite umwanya uhagije. Amen. Muri rusange nshimiye abantu bose banyitabye uyu mugoroba. Ibintu mukoreye aha n'abantu nabonye aha, ntago numvaga ko mfite ibiro n'imbaraga zoterura abantu bangana gutya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza, kandi munkoreye n'undi wese uzabatumira muzamwitabe. Amen. Ikindi cya kabiri nihuse, ndashimira Bishop na mama Bishop. Nta muntu wigeze unyicaza ngo anyemvite nze muri iri torero. Zabwa mbere umunsi wa mbere ndirimba naririmbye mu cyumba cy'amasengesho cy'abanaziri, nibo bantu nagiyemo mbere, ntangira kuza nisede kandi ndirimba kubera ko numvaga ari ibintu mfitemo umuhamagaro. Naje muri iri torero kubera umugisha narigiriyemo mbere yuko banyakira. Nagize umugisha numva ku mutima nyemeza ngomba kuza, baranyakira nk'umwana w'imfura, bakambaza uko nabyutse. Mu minsi ishize, mu mezi nk'abiri murambabara ngiye gusoza, nagize ikibazo gikomeye gikomeretsa umutima wanje urahika, numva ko ibyiringiro bishize. Abantu bambaye hafi ni Bishop na mama Bishop twicaranye inshuro nyinshi tuganira, kanyandikira umunsi ku wundi. Mama Bishop nuko nguko navuga ibintu byinshi ariko Imana ibaho umugisha. Ndumva nta mbaraga zo kuvuga ibintu byinshi mfite, sinobishobora. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira itorero rya Foursquare ryemeye kunyakira
mukandega amatwi, nkaririmba nkabona muranezerewe, mukanshigikira, mukansengera, mukamfasha. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabivuga nihuta mubyumve gutyo bimeze. Ndashimira Revera na Madamu. Revera ni usibye kuba ari umushumba no kuba inshuti no kuba umubyeyi, ni inshuti yanjye ya bugufi cyane. Revera tuganira nk'abantu bangana, tuganira nk'abantu bavukana. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, Imana ikugirire neza kandi ikwagure. Ndagenda nsoma amazina. Ndashimira timu y'abayumbe. Perezida w'abayumbe ntari hano, ariko nkorera mu kiyumbe cyane, nibo mbamo nanje mbabamo. Iyo numva nashiriwe imbaraga zisa n'izigiye kurangira, nza ninyegeza ahantu hari abayumbe tugasenga, nkumva nshubijwemo imbaraga bakansengera. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, abatari hano mubabwire. Ndashimira Upendo. Umunsi wa mbere ndirimba hano, Jacques yansanze tukiri muri rwa rusengero rwa mbere hano hanze, arambwira ngo nze muri Upendo, ndamwemerera, baramfasha. Ariko ikintu kimwe mbashimira, ndi mu bantu bashaka kuba baba muri ministeri nyinshi cyane. Ndi hano mu rusengero, ndi muri Upendo, ndi mu banaziri, hagira niyanje ku giti cyanje, ariko ntibigeze na rimwe bambangamira. Bamfashe ukuboko, baranyakira ico gihe narinje, baranzamura ngeze ku rwego ndiho. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi nanjye ndabakunda cyane. Ndashimira Joyous Melody, ndabakunda cyane, baba ku mutima wanjye. Nibo bantu twabanaga umunsi kundi hano. Kuzamuka no gutera imbere kwanje kuri aka gatuti, Bishop yabivuze, nuko nari mfite backup mu mugongo, mfite abantu bamfasha, barandeze, barankuza. Amagambo menshi ntuvuga, ariko Imana ibaho umugisha. Ndabakunda cyane cyane. Ndashimira abanaziri. Bishop yavuze ngo nta muntu ukunda abana bose kimwe. Abanaziri bamba ku mutima kurusha izindi, wenda ntimubyumve nabi, nuko ariho natangiriye nkigera hano. Nibo bantu bampaye indirimbo bwa mbere kuri aka gatuti, bamfata ukuboko. Ndabakunda, njya mbibabwira, sinkunda umuntu uvuga abanaziri nabi, sinkunda umuntu wotunga abanaziri ukuboko. Najyaga nemera ngakora, nkagera ku munota wa nyuma numva imbaraga zanje zishize. Ababyeyi barabizi, bakambwira ryama uruhuke, harwaragurika za malariya z'umunaniro kubera gukunda abanaziri. Ndabakunda kandi ndahari ku bwanyu, igihe cyose muzongenera muzombona. Imana ibahe umugisha, mwihangane ndasoje. Ndashimira abacuranzi, uhereye kuri Nzungu inshuti yanjye, Musabwa twarazamukanye, ba Trezoro n'abandi ba Samu, ba Clovis. Abacuranzi mwese Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, n'abantu bamfasha muri ministeri zanjye za buri munsi. Ndashimira social media, aba bantu b'abakameramani mubona hano. Mu by'ukuri abantu batadukurikiye bari hano, bari hanze, batubonye kubera bino byuma. Ukora umurimo mwiza, Imana ibahe umugisha. By'umwihariko ndashimira Chris, babivuze, n'umudamu wiwe Joy, meze nk'umwana wabo. Chris ari mu bantu bazamuye, bamfata ukuboko kuri cano nasanze kuzigeze kure, aramfata. Abantu baratumenya, abantu baradufasha, dukorana umunsi kundi. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ndashimira abantu badukurikirana online bari hanze y'iki gihugu, baramfashije mu buryo bwose bushoboka. Sino bavuga mu mazina bose, ariko Imana yo mu ijuru ibaho umugisha.
ndasoje ndashimira abantu bose nabo ntavuze mu mazina bose, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ijambo rya nyuma nasorezaho mu gushimira ababyeyi banje Imana yampaye. Murakoze, myihanganire. Abantu wenda benshi barabizi, ababyeyi bambyara mu maraso ntabwo baba muri iki gihugu, baba mu Burundi. Bose karabizi kuva umunsi ngera hano muri Kigali, barabyitwara banagikaunza n'ubundi baturera. Nageze hano muri Kigali mbonye uburyo bwo kwiga kaminuza ariko ntafite ahantu ho kuba. Hano ubushobozi icyo gihe nakabonye bwo kuba no kwiyishurira inzu. Bose karabizi, nabanje no kubigerageza ndashakisha mbura uburyo mbaho. Mbonye uburyo niga ishuri hano iyereka kaminuza ariko mbura ahantu naba zajya naha. Byari bigoye. Papa Kariza aramamagara, turabonana turaganira, barambwira tukeneye kugufasha, ngwino mu rugo. Kuva 2017 kugeza n'uyu munsi niho mba. Uyu munsi wa none nzabashimira kandi nzabitura. Zitura abana babo ni ku mutima wanje wanyemeje. Zitura abana babo kuko nabo bangiriye neza. Kuva 2017 baramfata kugeza none. Nari umurwayi icyo gihe, nari ngoranye cyane. Abandi babizi barabizi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, Mama Kariza nta munsi nigeze mbona uko n'ukuri ngiye kuvuga ndi ku gatuti. Nta munsi nigeze mbona ndeba nabi mu maso. Nta munsi n'umwe yigeze ambwira ijambo ribi uko n'ukuri kw'abakristo. Nta munsi n'umwe nigeze numva n'amakuru basi hanze ko yigeze anyinuba. Icyo gihe nari mfite ikibazo kingana gutyo. Baramfasha, igihe kigeze mbonye amafaranga nicaza Papa Kariza ndamubwira ati harageze none naje Imana yangiriye neza, nabonye ubuntu, reka nshaka inzu mbemo ahasiga nanjye kuko nari ntangiye gukora muri ministeri. Nta ntinze mujya mubona abantu benshi dukunda gukorana, ngataha ibicuku, ngatanga saa 8 saa 7 bitewe naho mvuye, nkaja hanze y'ibihugu nkagira gute bene ibyo bintu. Njya naha saa 8 ngahamagara bakankingurira, hinjira nkaryama. Kaza kambaza Mama Kariza wariye? Abwira nariye. Naba nariye akabwira umukozi genda mu gikoni uje gucumbira Frank, hagararye arye abone kuryama. Ava mu rugo mu gitondo bamaze guteka ndiye, saa 6 nkaza nkarya, nijoro nkarya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Papa Kariza icyo gihe arambwira ngo ntabwo ushobora kuva muri uru rugo, ntabwo byakunda. Bafashe inzu bampa icyumba cyanjye kirimo ibintu byose bikenerwa, ibintu byose bibaho bikenewe. Bampa icyumba, arambwira ngo uzovemo hano ushatse, ugiye gushaka ubwubatse, ugiye mu rugo rwawe, ari cyo gihe uzasokera. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ndabakunda. Navuga byinshi ariko abantu bose Imana ibaho umugisha. Rero Imana ibagirire neza. Tugiye kuririmba, ndaza kuririmbana n'indi ndirimbo imwe n'abanasiri. Hanyuma muri urwo rugendo rwose nakoze kugeza none, mu by'ukuri nandikirwa n'abantu benshi nk'uko mwene data yabivuze kuri Instagram, Facebook na WhatsApp. Njya ngerageza gusubiza, njya ngerageza uko nshoboye. Hari igihe waba waranyandikiye 1 2 3 ntumbone, ukampamagara 1 2 3 ntumbone nk'uko mwene data byagenze.
cyangwa tugakusanya mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bitandukanye. Umuntu wese uhereye, iyi ni intangiriro navuga ya minisiteri yanjye yubakitse bifite imbaraga. Umuntu wese muri urwo rugendo rwanje rwo kwiyubaka byaba bitaragenze neza, ambabarire, ndabohotse ku mutima. Bwana asifiwe. Iri aho ngaho ndashimira abaririmbyi bagenzi banje ba worship leader cyane Kasabe David aze hano. Nanje David umunsi w'ubukwe bwiwe nzamuhereza inka. David niwe muntu wa mbere wampaye mikrofone hano muri Foursquare. Wa mbere hari umujoyasi nzaza gutarama, aranyandikira ijambo ya mbere yambwira ngo ndagukunda. Ya kabiri arambwira ngo ndifuza ko uyu munsi mu gatatu dukorana nje nawe. Numva ubwoba kubera ko nibwo bwa mbere. Aramfasha, amfata ukuboko, akazajya mu mwanya nkaririmba ntari umunyetorero, ntari umujoyasi. David ndagukunda, inshuti yanjye. Niwe muntu mu baririmbyi tubana baba worship leader uzi ubuzima bwanje umunsi kundi, mabanga yanje undi muntu atamenya. David arayasi, ndamushimiye cyane. Ndashimira aba worship leader dukorana bose batandukanye, Mana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira abaririmbyi bagenzi banje. Abanyarwanda bazaca umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe, niko bijya bigenda. Wanabangamiye, wanababaje, wanakomerekeje, wanagushije, ambabarire. Hasigaye Imana ibaho umugisha. Ndabakunda mwese, mwagize neza kuza kubana nanjye. Mana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze cyane.